Denge gel, Denge Kurdistaniye. شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باش کدرین هنجه ایرو 28 کانون 2024 شمیلی بروکسل ساعت نه لامده 11 امنو چند سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویه دیدی گنده کوبانه بو ابوسان ایریشا تکرن دولت ترکا داگیر کر گنده اسلان که یدیکه و باشور کوبانه بو ابوسان بمب باران کر حادثانی کده ایریشی ده گلک ولاتی بریندار بونه لتشرینه 14 چتاتن کشتن کومن چتین دولت ترکا داگیر کرد جدو آلیان و ایریشی گنده تل آریش و تل الوش این سریا باجارو که ابو قلقل آدنا برا تشرین و من بچه تکرن شروان مجلس اشکریا من بچه برسوا تون تا ایریشان و پفچونن دجوار درکه ده پفچونه ده ایریشی چتین هات شکاندن 14 چتاتن کشتن و دهان چته جبریندار بون پفچونن لهره مهینا دومه لمن بچه جی تقینه کرو دال باجار من بچه گدبن گیرکریا دولت ترکا داگیر کرو چتین ویده دنگ تقینه که هات بیهستن نگوری آگاهیان عربه که لنیزی قادا گشتی قادا سرایا یا ناویندا باجر تقیه دوی وینه آنده شواتا کو به عربه کتیه خویاده به آگاهیان دن ین دربار تقینه ده نهاته بدست خسته دستور هفدیتین یا برابر آپور حتاین وزارت داده یا ترکیه سرلیدانا دم پارتی و هفدیتینا برابر آپور ارنی برسوان تپاین کو پارلمنترین دم پارتی سره önder و پروین بولدان سبه یانجی د 20 kanun ede biçin imraliye hevditine برابر آپور بکن هجای گوتنه دم پارتی demek ederej bu ku serli wazarta Türk da bu her vuharaya geçti lebenda berseva devleta Türk bu شیخ مرشید خزنوی حسکه بگر جوین لهولا سردم حتی در خستم بسدان شنین حسکه اونونر سازین سیویل و لشکری بشتاری جوینه بون ده جوینه ده گشتدان داوین این هرمه ده قوم من حتی نقاش کرن گرینگیا یکیتیا پارتین سیاسیین کرد یا ده پیواجوی دانی زمان مرشید خزنوی سر زحمتین کو گله کرد کشاندی آخوی و بانک پارتین کرد کرکو یکیتیا آوا بکن و دستک بدن قصده کچو خورد ما جیانی خواه دستا شهید کتن دوان حبس رشی قاریده و بدهم کچو خورد مجی بدهن سالا دوان زندان درشت دوام کرن همیشه بو خاطری پاراستان ناسنامه وی کردی ام کرد ام تایی بود ایگو ام پیمری ویرشی میده و خدانی کریا ایدی حمرا زایدو و دی مسئله خدان تکوشیه ده دی همبری وی سیستما دیکتاتور ده کس خلوی مساودات نکی قربانی قومدان کسی ندایا لکوبانی جبو شهید روناهی یکتا مراسمه که به هیبت tatlılar خستن فرماندار یکینی پاراسناجن آرشین حسین بناسناو روناهی یکتا دبر خودانا لبنده و تشرنه دی 25 کالنه ده تevli karvanın şehidin Kurdistan'ı bu. Cenaze şehit روناهی یکتا دوه بر به کوبانه و برکت جالیه تevgera جوارن شورشگر و گل و به duruşmayın şehit namirin به گرسه hat peşvazi kirin. Şehit روناهی یکتا و ایرو لگورستان şehidan av کوبانه به مراسم که گرسی وره اوغر کرن فرماندارا کوج افرینه دما خویا دنا و خبات جوان شورش کرده لگلک جهان خبات مشان هم بر خدانا سردم کوبانه ده جه کرد و هم جیدمه که درش کوبانه خبات کرد جالی جوان گل کوبانه و دهت حس کرن و ریز و حرمتا که گلک مزن دهت دای لسر سینوین سیبن قاموش رو چالا کنج
Parastina destkeftiyên şoreşa Rojava devam dike têkoşîna li ser sînorên li Sêbin Qamişlo ev zêdeyê du heftan bi biryardareke xurt devam dike. Gelek kes bere xwedan ser sînor û tevlî çalakiyê bûn. Pêşî dayika Aştiya Halîme Kaya Axlû diyar kir ku divê êrişên li ser Rojava demil dest bi dawî bibe. Piştre hevserokê rêxistina Dem Partiya Mêrdînê Mehdî Tunç axivî. سلاف و صد سلاف جوی ده حیاوه ده که برخودانا روژاوار سلاف جویرو ها دبس ام نما قبول دکن نما قیما کسی ته نما تحمولا کسی هی جوی قینه ره جوی هووی ره جوی هرچه ره جوی اوان ره بس اف ولات کردستانه ولات کردایه روژاوا کردستانه بناستان با خوب چاندا خوب زمان خوب مجیانا خوب بکن جبونا ویجیانه جی چه بدله هی هاتی داین و چه بدله تی خواستی جیا می بدن Berxwedana li Sînorê Pirsûs û Kobanê jî di roja xwe ya pêncan de di doma hevserokê rêxistina Dem Partiya Rihayê Sema Atêşoğlu axaftinê kir û got heta êrişê li ser Rojava û mafên tevaya pêkateyên wir neyê mîsoger kirin em ê têbikoşin. Endamê destê rêvebera navendiya SP Orhan Çelebî jî got ew ê heta dawiyê xwedî li berxwedana Rojava derbikevin. Parlamenterê Dem Partiyê Rihayê Ferîşen Yaşar anî ziman ku yêkane herema Ewle heremên rêveberiya Xweserîn û got li van hereman jiyaneke mînak a ji bo hemû cîhanê şîn bûye dixwazin tune bikin. Lê ji bîr dikin Rojava ne bi tenê ji bo parastin û pêşxistina şoreşê bedel çi dibe bila bibe ve azadiyê mîsoger bikin. Hevserokê rêxistina Dem Partî navçeya Rêzanê jî Abîdîn Karaman jî vê peyamê da. Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasından sonra cihatçı rejimlerin Alevilere ve Araplara karşı gerçekleştirmiş olduğu her türlü vahşi saldırıları buradan bir kez daha kınadığımızı belirtmek istiyorum. Halklar bir arada yaşamı sürdürmeye devam edecek. Ellerinizi bu kirli savaştan, Orta Doğu'dan çekmenizi dile getiriyoruz biz. Her türlü barış, her türlü sılh demeye devam edeceğiz. Me ji Ahmetê ji bo Rojava Slavên gelê Amedê anîne. Em wek Amedê, wek gelê Amedê di Êrişên li ser Rojava li Wuppertalê hate şermezarkirin li bajar Wuppertal a Almanyayê civînên ku êrişên dewleta Tirkiye da kerên sebak rûşatê Sûriyê şermezar kirin. Di çalakê de ku komên ciwanan ên demokrat û çepên Alman jî piştgirî dan. Ciwanan bank li desthilatariya Almanya kir, firotina çekan ji bo Tirkiye re westînin. Ciwanan ragihandin ku yêkanê riya ji bo aştiya mayîn de ya li Sûriye Konfederalizma Demokratîk ku li Bakur rûşatê Sûriyê hatiye ava kirin. Çalakiya ciwanan bi duruşmaya bijî berxwedana Rojava bi dawî bû. İsrailê got hikûmeta nû ya Sûriyê çeteyekê terorîst e. Wezîrê Derve ya İsrailê Gideon Sarlin Wezareta Karê Derve rewşa li Sûriyeyê nirxand. Sarlin di nirxandinê xwe de wiha dibêje. Li seranserê cîhanê qala guhertina rejimê ya organîzekiriya li Sûriyê tê kirin. Lê ne mijare gotinê ye ku hikûmeta nû hatiye hilbijartin û tevaya Sûriyê birêve dibe. Ev çeteyeke terorîst e ku pêşî İdlib, Bişre, Şam û herêmên din desteser dike. Cîhan dixwaze rejimeke nû bi îstikrar bibîne. Lê rewş ne wisa di şerî de peravê de pevçûn bi Alewiyan re hene. Gefên eşkere ya Erdoğan heye ku dixwaze xweseriya Kurd ji holê rake û destirêjiyên wî yên li dijî civaka xristiyanan a li Sûriyeyê heye. Serokvezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu di serê meha kanûnê de ev hişyarî kiribû. Her kesên ku bide peyî şopa Esad û heman çarênûsa Esadê bijî. Em ê nehêlin ku rêxistineke terorê ya İslamî ya tund ji derveyî sînoran li dijî İsraîlê bikeve tevgerê de. Em ê ji bo ji holê rakirina gefan her tiştî bikin. Belê godan cemen û çeyên saat neh pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.